بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيرتك هي لغة من سلسلة دراغات ومبلغ وما دي أرسم جندوا مها لبتي عزتري مسلم أخونا أختم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أديكم ميكس مي بركات رمضان ما هو كفرد مدوم فريقين مسجد الفرقان وقاعون من كوريا مجندا نبي محمد صلى الله عليه وسلم مجتمع كي فردنا مد معاملة كرفا فوا غتابه كدانون مجندا من سلسلة ميدو واحد دكما همجي فواني مي سلسلة ويت ويديا موضوع تكامل خلاف موضوع هذا أول من سلسلة كوريا فات وغسوا موضوع تكواهك دكا فواني بدي هوري باي تكتشان وتا إنسان نابد معاملة كرفا فوا كوي همس ميدو أول من مجهدا موضوع كي أول من واحد دك همجي فوا موضوع كي هذا حيوان نامد رسول الله صلى الله عليه وسلم نوت جنوار نامد نبي محمد صلى الله عليه وسلم معاملة كرفا فوا كتوك مچا كمكس الله سبحانه وتعالى إنسان نتكا دنيا كتفات جنوار تك وني لوافا أي أول من إتكتين بين تك فد متكا أول من إتكتين كابو هدو متكا هذه أول من إتكتيك همون أنه نوت هدون فها إفادة تكتي بينو كرمتكا هذا تفاتت بينو تك الله سبحانه وتعالى دنيا كلوافا جنوار تك دريان إنسان وني فور كدي فتنوس كدي وافا ميكن تكا أول من بجه شكر وريوا إغوتون أول من جنوار أول من تكا نيومت كمغا الله دفيتي إله شكر عدا كرم غوتون كوريوين كمكي الله سبحانه وتعالى إتكتشامدو معاملة كرم إسلامي شريعة أنغا فوا غوتا أرغن من عمل كرم إغوتو إكمغ فريما مثال إكمغ لامسيل نمونا أرغن من ما نبي محمد صلى الله عليه وسلم وني دكافا إكديك فانغ حياة بلغت إكي مرحلاتهو إكي أهرتهو إكي موقفتهو جنوار نامد وني تفات إكي غوتا معاملة كرفا فمهورها معاملاتكم بس الله ما نبي محمد صلى الله عليه وسلم كي رحمتك نبيك كان اوغاتري فراتك كان هامبكن دي اي مسج أرغن من ديبكن دي آد جنوارنا مد نبي محمد صلى الله عليه وسلم معاملة كرفا فواغوي حديث فتكا سيرة فتكا ادي تاريخي فتهو غبني وربود بيان ويگن غسا එහෙන්කම අගොන් මෙන් එංගෙන් දනි අගොන් මෙන්ගේ මි දීනකි ෆරිහම දීනෙක්කම් මතිවරි දීනෙක්කම් අගොන් මෙන්ගේ මුජ්තමග දිරිඋලේ ජනවාරු තකුන්නා මෙද මුආමලා කුරවාන් වි ගොයිවස් ඉස්ලාම් දීනුග බයන් වෙෆා වුමුන් අගොන් මෙන් බුද්ධි හුරි ඉන්සානුන් දුනියේග දිරිඋලෙන් වි ගොතා ෆොයි අගොන් මෙන්ගේ මි දීනුග වාකම් අගොන් මෙන් සාබිත වෙගෙන් දේ ඒකත එමෙ ෆර්තම අගොන් මෙන්ගේ මා නබියා මුහම්මදුන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ සීරතුග වාහ අගොන් මෙන් දක්කාර අබදුස් අගොන් මෙන් හදාන් කොරින් ජෙහි වර මුහිම් නුක්තාය බෙවේ අගොන් මෙන් තසව්වර් කොගේ නුවානේ අගොන් මෙන් මිවාහක මි ජමානුග දෙක්කියස් මි ජමානුග තසව්වර් අගොන් මෙන් ගෙන්ගුලගේ නුවානේ අගොන් මෙන්ගේ සිකුණ්ඩිත අගොන් මෙන්ගේ ෆිකුරු අගොන් මෙන්ගේ විස්නුමා ඛියාල් අස්ලු හකීකත අගොන් මෙන් බෑන්දෙන් ජෙහි නිමීගේ සල්ස්තේ කහරු කුරින් අද නබියා මුහම්මදුන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම දිරුළු වි මුජ්තමවගේ حالتا مد أرغن مجهني فنكم ويسنن إغوتك مچا أرغن منගේ فكرة خيال هුට්ටවෑගෙන් أرغن من මිවහකට අඩුවන් ජෙහෙනි කොම්මකස් රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම දිරුළු වි zaman ආද මක්කා මදීනා හිජාස්ගේ අහදුවරින් ගේ ගාතුගේ ඒ zamanuga naam sufi khasakon geri bakari jamal mifada janawartahki emihunge diruuluma waraboda guli dahame fawa taketi ei ebamihun atugawa emme aguhuri emme bodu muda emme haru mudalo gotuge er bedeve taketi henkamun emihunge hayatuga eru dirulu insanunge hayatuga janawarunna muamala ekkurevun ade komme diuhakos ebamihun dani janawaruna tafatu gota muamala ekkurevun namas agun menge miyeduge dirulumuga agun menge miyeduge dirulumu wattafalega migo tafatu wegen hinga adane komme kas rasulullahi sallallahu alaihi wasallam es ezamanuge mistakun gota ekadege faanu es tafatu eki janawarun genguluwi ade ekadege faanuge tafadu beenun takattaka eki janawarun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne gengulu wafa ekatun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jamal genguluwi as genguluwi adi himaru genguluwi adi wes rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baghul adi baghulaki ei aha himara deetiga zarigan ufede janaware e mifada janawaru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam genguluwi ekatun ade imam bukhari أنس جفانو كما نفاكر وفا حديث غواني كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى أضباء هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جنغلو فيه أنهن جملي أضباء كيا هذه هم يقول أنس جفان ودالواني إدوها كو مدينة
nurakkaateri birweri ade feturigen diye evagoto rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu talha ade anas gefaanuge domba paafulu abu talha gefaanuge genguluvi ahaka sawaruwen rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nukute mi ahak kiya namaki mandub hamegoto rasulullahi sallallahu alaihi wasallam himaru ves genguluvi ade ekale gefaanu genguluvi bay himarutaka nantake ves ilumerin devwafa ebwe adi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam genguluvi astaka jamaltaka ves wani nantake devwafa ade mi kandataga macca binako ilumerin vidalwani insanun gengule janawarunna jamalu as nuwata minu ves goggote insanun eki beenuntaka gengule janawarutaka nanki umaki ei hudda kamake ei algonmenge mativere shariatuga sabiti wefawa kamake en deme sangon bayan kore fane rasulullah sallallahu alaihi wasallam adbau kiya jamale gengulu vikan sah hadisu sabituwe adi imam baghawi rahimahullah vidalwani ei arabinge aadeke ebamihun eru gengulun janawarutaka hangurama gengulun khandi don sifata taketchves ebamihun wani ei kon echchekan engene gota nantake dife ehmima algonme mizamanuga petuk mi gengul nita efa taketcha nandinumuge asle wakan algonmenna ebe engende rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge gengulum be janawartake kelefanu wani nantake devwa fakam ehmima mikamaki hudda kamekan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnatu gadi algonmenna engende names ade algonmenna ezamanuga mi janawar gengul mutayfur tafati ezamanuga hagigatuga jamal madi bakari mifa taket gengul fawani insanun wara boda etakech beenun jehegen hajete fuddu mattaka eni eruge daturu faturu kuruma nuwata sawariye gotugas genguleni janawaru kamawati kommekas rasulullah sallallahu alaihi wasallam eki agunmen siratuge mi silsilage mi siratuge hiyadu agunmen mi veti kuri duwastahu agunmen engindana agunmenge nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam komme bayakaves komme fantiyege komme gintiyege ei komme fada beka muamala korevvies ekalege faanuge muamalatu awun menna fenigen daani rahmata oga teri kamuge mativeri namuna egotun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekives janawarunna muamala korevviru ade oga teri kan iskurwa fawa farate ekalege faanuge muamalatu awun menna fenigen dani ekalege faanaki alam taka allah subhanahu wa taala fonuvi mativeri rahmatekan e misal ekalege faanu janawaruna muamala koreve gotu musfinigente egotun khasakon rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulala oga terikon hittevikan hadis toga eber aisa ad rasulullah sallallahu alaihi wasallam eddoko aisha radhiyallahu anha vidalwani kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada laha ina ekalega faanu fen kamware behetteviye ewagutu fashariba ade ewagutu bulale e fenta kamwaro fembuye thumma yatawadda bi fadliha yafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam e behettevi kamwarum bula fembuye nimumu baaki hori fenu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu kurevi kama aisha radhiyallahu anha vidalwani ade den adi mi hadis ge ehen riwayat ge gaisa wani inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ade kale fan hadis ful kurevi innaha laysat binajis ade e bulalu fenu bula buikama vs efen najis wegen nudane kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam vidalu wiye ade kalefan hadis kurave innama hiya min at-tawafin alaikum adi hamakashwarun etakechki ade bula mifa takechki ei abadu tiyaba mihun eterega wade nukume ule takecche misaka gegega gengule khadimun gota etakechki mi gege ahuduveringe gata wade nukume ule takecche ehmwima etaketi kamwarakum fembui kama vs e kamwarago hunna fen najis fenek kama badalwege nudana kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ful kurawwa fa kama aisha radhiyallahu anha vidalu wani adi ekamana vidalu wani timan kamana fenune nabiyya sallallahu alaihi wasallam miguta ade bula kamwarakum femboe baaki hunna fenu ekale faanu wudu kurevvika hame gota ade abu qatada radhiyallahu anhu eddo ekale ekfaanuga ambikambadunga ariha mi wade wada gannawani kabshat bint ka'b bin malik radhiyallahu anha ade ekamana ariha wade wadagen mi dannawani gennashe kamware ade inayaki kamware genema e fengalangen genema e kamwaru bahatta fotta e kamwaru mi femboni hama bulade ade ewagotu
e bula femboe nimigen diema mi Abu Qatada radiyallahu anhu e kamwaru wudu kurawani den ewagutu ekadege faanu ambikam ekama harame wadagen ballawan feshima Abu Qatada radiyallahu anhu vidalwani kamana mikamade haram wani heyye hama gashawanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ful kurawani ko timan adu hime bula femboefa kamwaru ko femboefa e kamwaru ga baaki hunna fenaki e najis fen nun kama adi ekadege faanu hadis kureviye inna ma hiya min at-tawafin alaykum wat-tawafat hama gashawanu bula daki e tibami utere wade nukume mule khadimun fada ade nokarum fada ichke ehmima e bula femboy duko fada kamwaru hunna fen e najis fen kama nuwane kommegas ade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani bulada hasa gotako amadu kurawwafa egoto angon men engen dan angon warkine aduwaha wahake ade buladaka azabudi buladaka aniya kurumge sabon anhena ko narake wen wahaka ennodo agon men warkine darustahuga ege faharmatin aduwaha wahake mi ade buladaka anhena ko bulade hayyar ko kan nudi aniya kurma sabun ebola marvi ege sabun Allah subhanahu wa taala e anhem miha narake veddi wahaka ade mi silsila agon mi wahaka ge eba fahun riyad kurave gennana kommegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janawaruna Muhammad kurevi anegote badaro ade e janawaruna nufule waruge burai e janawaruna jessum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani waraboda nahi kurawwafa edduwa ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi wadaganna wani ansariya bekadaka ziyare kurevuma ade ekadege faanu ge nabiyya sallallahu alaihi wasallam ziyare kurawwa ege wade wadagan ganne vitana ekadege faanu mi feni wadaganna wani egege kanigga ade faratuga wa jamade ejamalu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fenuma ayko ejamaluge lolun karuna fabagen ade ejamalu rom feshi evagotu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ejamaluge gaata gos ejamaluge gongaduga ade nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge mativeri appulu firumawa levvi evagotu ejamalu maslasvi ade efa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ita tibe sahabina mukhatabukum mi dannawani man rabbu hadal jamal mi jamaluge veriyaki kobahe liman hadal jamal adi mi jamal haggu veriyaki kaaku henwati mi jamaluge veriyaki mi kaaku gengule jamale hiye ewagutu itanga huri ansariya bekon tere zuwan bekala kunukume buni faqala li ya rasulullah ikale fan dennevi e Allah ge rasula ati timannage jamaleke ewagutu rabiya sallallahu alaihi wasallam hadis garabani afala tattaqillahu fi hadhihi albahima tiba mihu Allah subhanahu wa ta'ala ge medu ad Allah subhanahu wa ta'ala tiba mihuna mi bahimet tanwata mi janawaru takanna medu suwalu Qur'an ti ekama medu tiba mihu taqwa vere birweti wa kan nuwe heyye hamakashwarun eti demme timanneya e shakwa kuriye echa medu tiba kanta kura gotun ade nabiyya sallallahu alaihi wasallama mifada kommetane ade ekadege faanaki hama ekani insanun na libamundi aniyataka dekola adu fullevi mativeri shakhsiyeten nu ehne kamuge kadege faane kede faan dirolovi mujtamauga gengolunu janawaru takunna dekola ves ade aniyaya dekola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani komme wattere ganiyaya kamavies ei komme ade bayakamedu kureve aniyaya kamavies komme echchakamedu kureve aniyaya kamavies aniyaya dekola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani ekadege faanu wani jihad kurawwa aniyaya dekola ekadege faanu sallallahu alaihi wasallam wani teduwe wadaagam fa ehemve argument fenige midani ade jamadaka ihanetikon amal kurevenu wagutu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e jamaluge hakkuge difauga ekadege faanu sahabina ungannawa devikan adi etekicha medu Allah taqwa veruma ebe kaluna hadan ko devikan ade mi argument mikamun ibra libigannen chehe kankam adi ham egote Rasulullah sallallahu alaihi wasallam edduhumi feni wadaagannawani adi jamale ke macca ecche nuwata eruifawade bodukamu ginakamu barukamu adi bari riwayataka eti hikivegen gos ade etige bandu bimuga jehifawa afta icchehi eruile ade burkashi macca icchehi arwade fawa ginakamu eruifawade ginakamu etige bandu wais bimmatige keti ade efada halatigga ewatan ewagutu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hadis kurawani ittaqullaha fi hadhihi albahaim tiba mihum wahaka nudakka adi angein ecche bunuma kuldanaka libikan nuwa mi janawaru takunna medu tiba mihum Allah subhanahu wa ta'ala ya taqwa veri washe birweti washe hani hamakashara Allah subhanahu wa ta'ala mikan kanda kama medu tiba mihun suwal kurawane
ade ehenkamun rasulullah sallallahu alaihi wasallam abadu wes ekle efanu sahabinna ebe kadon gengoluwa janawar takunna med oqaterivuma e janawar takunna med rahum korevuma abadus wasiye koddevva ade ehemwe algonmen ge terega janawaron gengule kama wanama algonmen eki beenuma ki hajeta janawaron gengule kama wanama etekeccha me algonmen tihene oga terwan etekeccha algonmen tihene alalan etekeccha nufulewaruge borei jassage nuwane adi gellume dige nuwane adi etekeccha algonmen kaam bondi mifada huriha kamevis kuramwane ademi eves halega janawarunge hagutahu gamiyadu bayaku dirule tinota bayaku adufadati algon men kuran oy kamenno algon menneki algon menge ma nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam tabawegen tibi allah subhanahu wa taala imam wa muslimun nabiti algon menge deenuge faratun ade sharuge faratun algon men wacha lazim kura kame janawarunna heyokon hitumaki komme kas rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani janawarunna medu ade nubako amal kura mi hunna waiduge basta idalu efa demangodu kurin ishare kurevin ade anheni gawahaka abdullah ibn umar radiyallahu anhu vidalwani ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis ful kureviye anheni gawahaka edduha ko ekalege faanu sahabinna muhatab ko kiya devviye anheni gawahaka ade kon kahala kame kogento ade abdullah ibn umar vidamani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kureviye udhibatil mar'atu fi hirratin sajanatha hatta matat allah subhanahu wa taala anhinaka azabu devviye kivegento debodu wege nuwata fahish amaleko gento ade efada kameko gennu namis udhibatul mar'atu fi hirratin sajanatha hatta matat anhinako bulale hayyaruko e bula maruwanden gengulniti ade hayyarukon e maruwanden e bula gengulniti anhinaka allah subhanahu wa taala narakagemi azab devvani fadakhalat fiha an-nar ekamuge sabun e kambulege narakiya wadigendiye kive la hiya at'amatha wala saqatha idha habasatha e kambulege e bula hayyarukogen gengulun iru e bulada kaaka boka nude wala hiya tarakatha taakul min khashasil ard adi e kambulege kambo nudetanga e bula dukolla e bula amilliya kaatekete hodumge fursate vese bula kanude ade migota hayyaro ko kambo nudi adi rizqu hodan diumuge fursate ves nudi mifada gotaka bulale hayyaro ko gengulum sabun e bula marwi ekamuge sabun allah subhanahu wa taala anhinaka azab devvi wahaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam eklege faanu sahabin nami bayan ko devani ebe kalunna ibrata kattaka ade mi algon me visnenje kankan algon me terega bayfaru fennane ade ihaneti gotoga janawar takunna medu kanta kureve manzar ehmima algon men ebejehe mifada kankam ibra libiganna mi sah hadise ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ko devwa fawa sah hadise anhenaku ನರಕೆಯ ವಣುಂಗ ಸಾಬಕ ವೆಗೆ ಮಿದಿಯೈ ಏಕಂಬುಲೆಗೆಂ ಉಣೆ ಬುಳದಕ ಇಹಾನತಕ ಅಮಲ್ ಕುರುಂ ಅದಿ ಏಗೆ ಇದುಕೊಳು ಅದೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಣಿ ಫಿರಿಹನಕು ಅದೆ ಫಿರಿಹನೆ ಜುವಾನೆ ಏನ ಕುತ್ತಾಯಕ ಹೇಕೊಂ ಹಿತುಂಗ ಸಾಬುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಏನಗೆ ಫಾಫ ಫಸವ ಸೂರುಗೆ ವೆದ್ದೆ ವಿವಾಹಕ ಅಬೂ ಹುರೈರಾ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ವಿದಾಳವಣಿ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಎದ್ದು ಕಿಯಾದೆ ವಿಯೆ ಅದೆ ಬೈನಮಾ ರಜುಲಿನ್ ಯಮ್ಶಿ ಫಶ್ತದ್ದ ಅಲೈಹಿ ಅತ್ಸ್ ade mihaku hingafa aviganuga hingafa datoreggami danikom ena waraboda karu hikkagen piye evagotu ena kariguri walaka ade fem walaka febiye fashariba minha thumma kharaja faida huwa bikalbin yalhath yakulu thara min atshi ade evagotu ena e walun ade ezamanuga magumauga hunnanta walu hada fembunu mattaka mi walun ena e walu kommesgotaka femboyegen ena dem badalero ene mi fenuni ena gaatuga kuttai ade du nerige bimuga veliga du kaatamun datan fem bowagen faada bodukamo karu hikkagen faada bodukamo evagotu e zuwana note e miha mi bunani enage hita hitu mi bunani hamakashwarun mi janawara ves mioti demme timanne mi johna musiba jehfatae ehen ve ena anikka ves e waluge teriye faaba ena kommes kotaka fen nagagen genes e kuttaya fen bom mideni ade fen mideni ekamugo sabun allah subhanahu wa taala fashakara allah lahu faghfara lahu ade allah subhanahu wa taala enage amada ene faafa fusawa
ena suwarge veddi wahaka algon menge ma nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam mi bayan ko devani ade algon men janawaru takonna medu hekon hitamvi algon men timaweshi ge rogon timaweshi ge dairan evode hoda kanno name suwargege mativeri niume hasil kurve nuwate efada mativeri numataka efada mativeri darajeka algon men hinga dan ikhlas tiri kama ko algon men kurve mifada kuda amadakum ves allah subhanahu wa ta'ala ai fadul eventiveri kama rahmat tanavas vegenwa ad tanav ekamuge dilati vanta farai emve algon men kura evves heo amalaki ei kuda kamek gotu algon men dekige nuwane emme barakate ramadan mahoge fahudiha ge dostangon men heda kormun daru ade janawar takonna hekon hitum kiwis algon men kurevene heo vegenwa bodu vegenwa amalekan enge midani emme algon men wane abadu ves mifada kantata kureveto mifada kantata kura beka veto badam ade miwahaga kiyadi nimumun abu hurairah vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukhatabakun sahabin denneviya ya rasulullah wa inna lana fil bahaim ajra hamaka shorun aharamenna janawar takunna medu heyokon kanta kurumun ajru heyo thawab libe heye egot rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis karani hamaka shorun dirihuri komme ichchaka medu tibami heyokon amalu kofikama wanama tibami hunna ekamuge heyo daruma heyo thawabu allah subhanahu wa taala devvai ade ehemwima algon men abadu weswane mifada gotaka amal kureveto badan algon men driya duwalu faafatahuga algon men korum midani ade ehemwima mifada kudi kandatago sabumes algon men kurifa hunna bai faafata fuhevi ei allah subhanahu wa taala ga rahmatugo teriya algon men genda kamekamuga wegen hinga dane kommekas rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani janawaru takunna med muamala kurum galamasil misal dakawafa ekadege faanu miistakunge gaga tala eba mihuna gellu nuden amur kure vigota janawar takunge moonu matiga tala efade takeccha faaduge zahamu kolla gellun dinu ekadege faanu wani mana kurawwafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani mifada in wara boda ekan nahi kurawwafa ade janawarunge lo kanda anuwata ek kamfe kanda ado nuwada janawarunge gaage ಗುಣವಣೆ ಬುರಿಕೋ ವಿಫದ ಗೊತ್ತ ಜನವಾರುನ ಗೆಲ್ದುಂದಿನು ಅಗುಣ ಮೆಂಗೆ ಮಾ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ವನಿ ನಹಿ ಕುರವಾಫ ನಮಸ್ ekadege faanu mifada gotaka nahi kurevveru sekade faanu bai janawaru istisna kurawwafawe ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani bai janawaru meruma amru kurawwafa adi hame agutu janawaru tagu terege bai janawaru khas gotegga efada janawaru na evves gelmen dunma wani amru kurawwafa egotum rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwafa wa hadis abdullah ibn abbas vidalwani qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an qatl arba'in min ad-dawabi ade hataru wattarege daab anuwata janawaru meru nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahi kurevviye miga muradaki mi hataru wattaru fiyawa hengichse numara names mi hataru wattaruge daab iggutakavves numeruma efa takechame to khas nazar ko nabiyya sallallahu alaihi wasallam bellevikam man abdullah ibn abbas mi vidalwani ade ei an namlat wan nahlat wal hudhud was sard ade ei hinna maamui kulandura hudhudu mikie duni ade dunya den as-surdu kiya no tasarrudu kiya dunye ade algon men divehin rajyen amko fenna dunye no names arabi gaumtawges miedu miduni nufenna kama bay mizamanu kidomere midalwani kuriga ulun dunye ade mi hataru baawat numeruma janawarataku terega de sufitaku terega ulle mi hataru baawe numeruma algon menge ma nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam khas goti ganga fawaka abdullah ibn abbas ke kime sahamagum muni riwawefa ama ya idukol nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge farapun aisha radhiyallahu anha vidalwani qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun min ad-dawabi kulluha fawasiq taqtulu fi hillin wa harami ade tibamihu haramuge sarahaddu ebehi makkaya madina gawa hurmettur kurenwa sarahadduge eterega kama vies adi e sarahaddu taka duniya kommeta vi kama vies mi fawasiqe mi ke anota fasiq gotuga mi bedifa miwa janawarta meruma nabiyya sallallahu alaihi wasallam amr kurwa fa ade ege terega miwani ghurab ei ಕಾಳು ಅದು ಅಳಗುಣ ತೆರೆಗೆ ಮಿಳೆ ಒತ್ತರು ಕಾಳೆನ್ನು ಎ ಕಾಳುಗೆ ಬಣುಫುಷ ಬುರಕಶಿ ಮತೀಗ ಕೊಮೆಸ್ವರಿಗೆ ಹುದು ಕುಲ ಹುಣ್ಣ ಕಾಳು ಅದೆ ಎವತ್ತರು ಕಾಳ ದೆಂಗ್ ಕಳುಕುದ ಹುಸ್ ಕಳುಕುದ ಹುಣ್ಣ ಕುತ್ತಾಯ ಅದಿ ನಗುದಂದಾಶಿ ಅದಿ ಮೀದ ಅದಿ ಬಾಜು
ಆಯಿಲಾಗೆ ದೂನ್ನೆ ಅದು ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಖಾಸ ಕೊರವಾ ಫಮಿವನಿ ಮಿ ಫಸ್ ಫಾಸಿಂಗು ಗೊತುಗ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಬಯಾನ್ ಕೊರವಾ ಫವನಿ ಮಿತಕೆತಿಗೆ ಸಬು ಇನ್ಸಾನುನ ಗೆಲ್ಲು ಲಿಬೇತಿ ಮಿತಕೆತಿ ಮೆರುಮ ಅದು ಹೆಂವಿಮ ಅಗುಣಮೆಂಗೆ ನಬಿಯ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮಗೆ hadis pultaku ebe fene bay janawaru khasa korwa fa eggodekas numeruma adi anebba janawaru khasa korwa fa etaketi meruma ei komme halegga emiha ihram alaga hunna wagutaki ei shikar korun Allah subhanahu wa taala nahi korwa wagde namas efada wagutek gaves demme bayan korwa dia fas bawatuge taketi merena kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam yoni angawafa ei ege sabun insanunna gellun take libigen dati ege sabun insanunna bodati musibattaka aniyataka kurimati wati emima algon men kankam balaru kankam mana kora janawaru named muamala koraru insanu nege sabun gendun libe takeccha ad insanu faada kora takeccha med muamala kurumuga algon men nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam gengulefa miwa goi algon men ebeje bala kommegas hamegata rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani honu merum ves maves amur korawafa ade ummu sharik radhiyallahu anha vidalwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam honu meruma amru kurviye adi ekadek fan vidalwe kana yanfukhu ala ibrahim ade e honu ibrahim alaihi salam alifana illadun wagutu e alifanganu rokurumattaka e honu fumunu kama ehemwima e honu meruma nabiyya sallallahu alaihi wasallam angawafa amru kurwafa kama ummu sharik radhiyallahu anha kiben imam bukhari riwa kurwafa hadise ke miwani adi hamegota rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani janawaru takunna medu ade algonu men bekar gotuga kule ecchehi gotuga janawaru nugengulu manuta janawaru neheduma amru kurabwafa ade rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemen abdullah ibn amr radhiyallahu anhu vidalwani anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qatala usfuran bighairi haqqin salahu allah anhu yawm alqiyamah ade usfuraki algon me bonakama wanama emme ga kora bawatiga algon men fenna amako fenna dunyaki misalaka fenfo duni ade mi ailage icche usfuraki mifada dunyeves nuhaggun marafi kama wanama Allah subhanahu wa taala qiyamet duwahu e dunya medu emihaka suwal korawane kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi bayan korawani bisnadawade kuda dunye nuhaggun evves haggakaanula agunmen evves undagulete nukuranis dunye fenigan agulmen eduni maradafi kama wanama Allahge nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis korawani qiyamet duwahu ade mi abdu agulmen tarbiyatuga gengulen je usdube ade Allah subhanahu wa taala ya medu kudinge hituga e ilahuge azaba medu agulmen jene birweti kam fadna rasul sallallahu alaihi wasallam mi hadis korawani ruspure haggakaanula marafi mihaka Allah subhanahu wa taala qiyamet du ikamet suwal kurawwane evves halegga miveni dunye marage juri mana qur'ane wahaka nuwata miveni dunye marage nuwata miveni janawara hifage eta million rufiya ko juri mana koffa wake muddetake jalallane wahaka nabi sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani ade tarbiyatu ga ekadege faana mis furtame sismi kurawani Allah subhanahu wa taala qiyamet du ikamet suwal kurawwane kan hama kashawarun Allah hadrata angon men emmes daane kan ilahuge darbaru angon men huttene kam ga aqida abadu ekadege faana sahabinge khasakon kudakudinge kibage ashagano me wani mase korawafa e magun men janawarun himay kura wahaka dakkaru janawarun hagutaka wahaka dakkaru algon men mujtamaga janawaru takunna himayata rakadir kan dem benun kama wanama e mujtamaga dirule farudunnaki Allah subhanahu wa taala deki birweti wa qiyamet duha med birweti wa bek agon men hadage menuwi algon mennaka hagigatuga janawarun kigoranto insanunna ves hagutaka nuhoda devene ehima mikama med algon me beje funkom visnan algon me siratuga wahaka dakkaru algon me nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam ge wahaka fulta ekadege fan muamalat ta wahaka ki hame kini kiyade wahaka ta gotuga algon me hedumuga badaluga mi wahaka ta ge aliga algon me beje algon me mujtama islah korumuge gottaka algon me battan koran kommekas ade wagutu hama buma algondo miedu ge mi mawdus mi nimmadani umid koran tibe fonda komes ke tasawware awonda devijje kama nabiyya sallallahu alaihi wasallam janawaru takunna med muamala kuruma gengulifawa mativeri usulu adekadege faanu ekamuga iskurawa fawani rahmata oga teri kama madma teri kamuge mativeri namuna hem algon men warhage wa mahalu gole janawaru ta himaye ko etekicha oga teri mumaki
ei vilato ga gawmtakon nuat amerikain agon me import kogra fikurenno ei mi saste ga haru kurin agon men ge dinu ga faratu nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam dakka devwa fawa ammati ve usul ei agon men dirwa ala ko agon men kuren jehe kame agon men ehen sunnete dirwa gota mi sunne ves mujtama ga diruma ki agon men komme muslime ge masuliyete ade kama agona ti emha lobeti akhunna wasiye kuramun mi waha ko nimada duwa ki allah subhanahu wa taala agon men ki agon men dirule mujtama ga ule insanuna janawarun navves hekon hita baikam ga levun adi agon men emmenge alukanta allah qabul kurwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ko agon men surge ga jama ko devu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته